Жануар. Аттын эле чоң экен. Assalamu alaikum тугандар. Биздин көрүүчүлөр, катталуучулар. Нокен бирдик айылынан Кутман таксыр. Атын сатууга коёюн дедиле. Сиздерге маалыматты толук жеткиргени келдим. Азыр маалыматты баштайбыз. Кандай ат? Баарын сурайбыз. Бою аябай чоң экен. Чоң жылкы экен. Анда эмесе биз чыгарышыбызды баштадык. Assalamu alaikum Kutman aka. Алейкум ассалам, кежетиңиз жакшыбы? Жакшы aka. Аллага шүгүр. Бул аттын чоңун кармап аткан экенсиз да? Şu akbarlı şunu sapaylayıp tiyin gerek oldu. Анда маалыматын берели, бу кандай болуп калат? Ençigi aldım ele ben. İşte tiyin gerek kayra çıkarayım deyip. Келген ат, алынган ат. Oğlan burada ama. Yok şerdi nasıl da? Нокендин. Şu özüm ayım. Болду. Ушул жерде чоң ойгондуң, а? Ova kırgız yok da. Yok 3-4 aydan beri minilbey turup kaldı. Кыргыз жылкы дейт. Кыргыз жылкынын O işi bir jetmiş işte. мындай чоңун биринчи жолу көрүп атам, кыргыз жылкынын. 1.70'in. Түшүп бойлоп койбойсузбу? Анан бастырып нары бери көрсөтөлү. Ана карагыла. Бу Кутман ака өзү да мындай 180. боевой. Бойлуу киши. 1.70 деп атат. 70 çıkat. Андан өткөдөй го дейм. Yoksa 170. 1.70, а? Негизи аттар чоң көрүнөт, тарта келгенде жана сен ойлогон эме чыкпай калат. Бирок Yok minilbey turup onu. боюн өзүңүз тартып койдуңуз, а? Tart koydum. Мына. Azı tart 170 çıktı. Болду. Кутман ака, анда бул жака карап бастырыңызчы, басыктарын көрсөтөлү. Басыгы жакшы экен. Yok 5-6 aydan beri minilbey turup da. Турган аттың, а? Мындайча айтканда жарым жылдан бери минилген эмес экен. Болду. Бери бура бериң, эми. Жакындан да тоголун тартып көргөзөйүн. Onu götür. O şeyin yemeğe kıygan gösterdiler için. Çalınmanda o yerini çalınıp çıkılıp kaldı. Эми бул зыян эмес. O şeyini o arsa yaktı. Болду мына. Alar jara para emez tabi. Аркандыкыбы? Arkan kantarı çıkılıp kaldı degen. Kaltırak gaylap da oynadı. Ama şunu Жакшы. Колго кандай? öte coş. Жеп ичиши, Evşiyem cinde. тарбияны деле жакшы эле алгандай. Yakşın. O şey kıyna oytam. Оборотторун көрүп атасың. Yok turap değil mi? Kıyna öyle koyun. Tutar Ali. Ömürleri yakşı. Тазыр жашым не дедиңиз? Canası 4 yaş. 4 жаш. Улак көргөнбү? Bu tür direkt salıngan. Кандай болду эле? Жақсы барат. Жакшы барат. Топтон качпайт. Ол жұмсақ, жоқ. Ол жұмсақ та мұнынша. Жакшы экен. Анан бул баасын канчага коесуз? Эмас тиін жары керек болды. Стройка болуп аттыр, Дуал туруп Эме калыптыр. қанша деп қойсаң. Эме бир баа айтылган жакшы да. Тез бүтөт, шыр бүтөт. Содалашабыз 7 дей берейин. $7.000. Содасы бар. Содалашабыз. Мына, туугандар, $7.000 кандай баа? Şöyle 7 деп қойайын. Жүгөн дагы зор жараштыр, а? Жүгөн. Сенден алған жүгөн. О, қатты шұрт айтады. Ол тұрады да, минде көп болды.
Mına sınçılar özleri sında olat. Kanday bağ oldu öte sonun bağ oldu menin oyunda. Mına telefon nomeri aytıp koyun. 53 mene. 94 94 78. Ben ekranga yazıp ötem. Noken'ge geleveresiňer. Telefon bilen baylanyşyp Oş Bişkek jolunun boyunda ele. Biz koştaşabız tugandar. Bundan keyinki çygalışlarda dagı amandaşkança sak-salamat kalыңыздар. Sizin de sodanızga berek olsun. Rahmat sana da işin iyi gidiyor. Rahmat.